Stani na sekund. Pogledaj oko sebe. Sva ova buka. Scrollanje. Žurba. Beskonačno jurenje za nečim čemu čak ni ne znamo ime. Imaš li ikad osjećaj da si samo sporedni lik u vlastitom životu? Kao da se gušiš u komforu, a ipak gladuješ za smislom. Zdravo. Ja nisam guru. Nisam certificirani life coach. I definitivno nisam ovdje da ti prodam program od 10 koraka do sreće. Ja sam samo lik iz Bosne. U svojim sam 20-im, baš kao i mnogi od vas. Pokušavam se snaći u ovom haotičnom labirintu koji zovemo moderni život. Tragam za istinom. U svijetu koji živi od prodaje laži. Ono što ćeš čuti je zbirka misli, napisanih u tišini moje sobe. Nisam ovo pisao za publiku. Pisao sam da sačuvam vlastiti zdrav razum. Pisao sam da ogulim slojeve vlastitog ega. Da pronađem Boga u detaljima. I da razumijem zašto se osjećamo tako prazno. Iako imamo sve. Ovo je sirovo. Nepolirano. I brutalno iskreno. Iznosim ovo kao ponudu. Ako rezonuje s tobom, privuci stolicu. Ostani. I zaronimo duboko. Ako ovo nije za tebe. Ako je preteško ili previše direktno. Samo produži, prijatelju. Nema ljutnje. Nisam ovdje da udovoljim svima. Ovdje sam da kažem istinu. Onako kako je ja vidim. U ovom serijalu. Hodat ćemo kroz vatru. Pričat ćemo o zamci ega. O tišini prirode. O mudrosti stoika. I o duhovnom kompasu koji smo svi pokvarili. Pričat ćemo o tome šta znači biti svjedok. U svijetu distrakcija. Ne obećavam odgovore. Ali obećavam ti ovo. Neću uljepšavati ništa. Ovo je poziv. Da prestaneš raditi. I počneš biti. Ovo je poziv. Da se suočiš sa samim sobom. Pa ako si dovoljno hrabar. Da pogledaš u ogledalo. Bez maske. Hajde da počnemo. Ovo je Mir u nemiru. Prvi dio. Dijagnoza. U zamci ega i svijeta. Kada kažemo ja, svi smo se rodili na ovom svijetu goli. Bez uvjerenja, bez indoktrinacije, bez svijesti o sebi čak. Nakon izvjesnog vremena uživanja te čiste fitre, dešava se belaj. Počinjemo biti svjesni sebe, da postojimo, da imamo ego. Počinjemo da kontrolišemo roditelje, da ih manipulišemo suzama, da eksperimentišemo sa okolinom i navlačimo na sebe slojeve saznanja, uvjerenja, istina i neistina porijeklom od samih sebe i od naših roditelja. Postajemo neko. Dobijamo karakter. Izmišljamo sebe i stvaramo iluziju svog ega. Prvi put kažemo ja. Ko sam ja? Ne mogu za sebe reći da sam ime i prezime, jer je to nešto što su mi roditelji dali, a čak i da se promijeni, ja bih bio ja. Nisam ni svoje zanimanje, jer da nisam student, opet bih bio ja. Nisam ni svoje druge uloge, sin, momak, prijatelj, kolega, jer me ne definišu. One su moji atributi. Mogu reći da sam ljudsko biće, ali to znači da prestajem postojati kad umrem. To je najteže pitanje. Čovjek konstantno nešto čeka, to je njegovo prokletstvo. Juri za nečim, čeka nešto da bude sretan kad to dođe, kad dođe do nekog cilja ili kad pogleda pejzaž sa vrha planine. Sama nemogućnost čovjeka da bude sretan sad i ovdje govori mnogo o njegovoj svijesti. Iako mnogo puta od gurua za mentalno zdravlje čujemo da treba biti prisutan, ali šta to uopšte znači? Šta znači biti svjestan sebe sad i ovdje? Mislim da je to ono što u suštini najbolje opisuje čovjeka. Možda je malo nejasno, ali dajte mi par minuta. Sa svoje 24 godine kao čovjek, opis mene je najbolje dalo sljedeće. Svjedok. Šta mislim pod ovim? Mislim dakle jesam, što bi rekao jedan filozof. Svjedok znači da sam svjedočim svoje postojanje. Šehid. Ovo zadnje je malo kontroverzno, ali naviknut ćete se na moj stil.
Ne uzimajte ništa zdravo za gotovo od mene, jer ja sam ipak neki lik od 24 godine koji traga za sobom i za istinom isto kao većina vas. Ali tu sam da vas uzmem za ruku, na kojem god levelu duše bili i koliko god imali iskustva ili XP, da to stavimo u gaming termine. Zašto? Uzmite me za ruku i krenimo, jer želim da se nađemo svi, duboko vjerujem da smo svi jedan veliki organizam. Potičemo sa istog izvora kakvi god bili, i vaš uspjeh je moj uspjeh, vaša sreća je moja sreća. Kako kažu univerzalni zakoni, kako unutra tako vani, kako gore tako dolje. Zaronimo u dubine da vidimo zvijezde. Zajedno. Zatvorimo oči da vidimo Boga ili njegovu najbližu reprezentaciju, sipovanu sliku koju možemo pojmiti ograničenim majmunskim mozgom, ovim slabašnim bićem koje jesmo sad na zemlji. To me ponukalo da pišem. Jer zaista mi oskudijevamo, fali nam Bog. Istinski Bog. Ne onaj kakvim ga opisuju religije. Fali nam stvoritelj u našim životima. Svi to osjećamo, ako nam je unutrašnji kompas iole ispravan. On upravlja svime i želi da ovo pišem, a ti koji čitaš. Procijeni šta misliš da želi od tebe. Nije slučajno što si ovdje, budi mi gost. Negdje sam čuo da je slučajnost način na koji Bog ostaje anoniman. Ništa se ne događa slučajno. Paradoks modernog čovjeka. Kao sve u prirodi, čovjek teži da ide putem koji mu troši najmanje energije. Štedi je, jer je kroz surovost prirode naučio tako. Naučio je da kad nestane hrane, umire od gladi, zato je štedi. Naučio je da kad ogladni, ako ima hranu, jede. Ako ima slatko, da ga jede pod svaku cijenu, jer je to prirodni jackpot, nešto što se veoma rijetko nalazi. Med je prema divljim plemenima u Amazonu i Africi nešto najbolje što čovjek može imati. Sreća u ljepljivom slatkom obliku. Vremenom je čovjek sve više ograđivao svoju okolinu, odvajao se od opasnosti prirode kako bi čuvao energiju, počeo uzgajati poljoprivredne kulture kako bi ih imao na dohvat ruke i gradio je svoj komfor kroz historiju. Majmun sa mozgom i načinom razmišljanja koji je baždaren za opasnost i manjak resursa je iz nesigurnosti skočio u sigurnost, modernu civilizaciju. Sve što želimo imamo, većina nas živi bolje nego drevni kraljevi. Imamo vodu, kraljevske odaje, udobne ležaje, ukusnu hranu i izobilje, pristup informacijama i većina nas se uhvati u kobnom ciklusu gušenja u tim slastima. Prekomjerno jedemo, prekomjerno se zabavljamo na društvenim mrežama i sami sa sobom, toliko da se ne možemo zaustaviti. Sami sebe smo ograničili u potrazi za neograničenom srećom. Tužna slika modernog društva. Međutim, kad se jednom iz toga čovjek iskopa, jer je moguće i poželjno, upada u drugi problem. To se meni desilo. Kakav problem? Pa postao sam opsjednut drugom krajnošću. Produktivnost. Uhvatio sam sebe kako zadajem produktivne zadatke, učim novi jezik na Duolingu, tražim posao, pišem dnevnik zahvalnosti, vježbam svaki dan i za snagu i za kardio, meditiram svaki dan, klanjam 5 dnevnih namaza, završavam obaveze za fakultet. Pomažem roditeljima oko svega po kući i oko kuće. Ali opet nešto nedostaje. Osjećam neku prazninu pored svega toga. Zašto? Nemam pojma. Upravo zato što je čovjek, ako bismo ga sveli na tijelo i materijalno postojanje, majmun kojeg sam malo prije spomenuo. Majmun sa mozgom i načinom razmišljanja koji je baždaren za opasnost i manjak resursa je iz nesigurnosti skočio u sigurnost, modernu civilizaciju. Sve te dobre i pohvalne navike ne pogađaju dublju žicu njegovog bića. Ispunio sam sebi dane dobrim navikama, ali ipak praznina je tu jer nisam mašina koja završava zadatke, nego sam, kako rekoh ranije, svjedok. Dobro je biti produktivan, aktivan, raditi na sebi. Ali ako se to pretvori u smisao, gubi smisao. Čovjek nije stvoren da radi kao mašina, kako jedna izreka kaže, on je ljudsko biće, ne ljudsko delanje. Bog je Musau prema Starom Zavjetu rekao, ja sam onaj koji jesam. A ako nas je stvorio na njegovu sliku, i mi smo ti koji jesmo. Sve ostalo je iluzija našeg ega, naslaga i viška. Ipak, mi smo ispod Boga i nisam onaj New Age promotor koji kaže da su svi bogovi, kreatori svoje sudbine. Ipak vjerujem da on koji jeste drži sve konce, ali smo mi ti koji jesmo, samo na kraju tih konaca. Operiramo u Božijem sistemu, sunnetullahu.
Put kroz rijeku krokodila. Čovječe, u Ficht klubu vidim najjače i najpametnije muškarce koji su ikad postojali. Vidim sav taj potencijal i vidim kako se uzalud troši. Prokletstvo, čitava generacija toči gorivo, služi po restoranima, robovi s bijelim kragnama. Reklame su nas natjerale da jurimo za autima i odjećom, da radimo poslove koje mrzimo kako bismo kupovali stvari koje nam ne trebaju. Mi smo srednja djeca historije, čovječe. Bez svrhe, bez mjesta. Nemamo veliki rat. Nemamo veliku depresiju. Naš veliki rat je duhovni rat. Naša velika depresija su naši životi. Odrasli smo uz televiziju, vjerujući da ćemo svi jednog dana biti milioneri, filmski bogovi, rock zvijezde. Ali nećemo. I polako počinjemo shvatati tu istinu. I jako smo bijesni. Tyler Durden, Ficht klub. Ovaj citat sam prvi put pročitao u knjizi Hard Times Create Strong Men od Stefana Arnea i ponukao me na razmišljanje. Zaista živimo u vremenu, nikad boljem ako gledamo globalno. Nikad se manje ratova nije vodilo, hrana nije bila pristupačnija, imamo pristup svim informacijama, ali opet nešto ne štima. Osjećamo se zarobljeno zato što jesmo zarobljeni. Multimilionerske korporacije su nas navele na to da svojevoljno pristanemo da budemo robovi u sistemu i svi toga polako počinjemo biti svjesni. Ali rob u sistemu ne znači da moramo izgubiti slobodu. Kako to mislim? Trebamo početi od same definicije slobode. Sloboda se definiše kao pravo da radimo, mislimo i govorimo ono što želimo. To nas dovodi do želje. Nietzsche je rekao, čovjek bi radije htio željeti ništa nego ništa željeti. To znači da čovjek ima toliko duboku potrebu za svrhom, značenjem i voljom da će čak i samodestruktivna želja za ništenjem, za patnjom, za razaranjem, čak za željom da ne bude uspješan biti prihvatljivija nego potpuna praznina, besmisao, apatija. Drugim riječima, bolje je imati neku volju, pa makar bila destruktivna, nego biti bez ikakve volje. Ali ipak, čovjekova volja je volja koja je na dnu, a Božja na vrhu konca. Bog svime upravlja i čovjek jedino može postići zadovoljstvo ako se njegova volja poklopi sa njegovom voljom, u suprotnom, dešavat će mu se samo ono što ne želi da mu se desi i bit će nesretan. Vratimo se sad na onu slobodu. Da li imam slobodu da ne budem u sistemu? Da odem na njivu i sijem, jedem što uzgojim i pijem vodu iz bunara? Imam. Da li to želim? Ne. Pa zašto se osjećam onda kao rob? Odgovor je jasan. Zato što sam dozvolio da robujem jednom sistemu, poslu, karijeri, novcu, statusu, autima, većoj grupi poput nacije, religije sa malo r, vjere sa malo v, sekte. Jedan veliki čovjek je jednom rekao, tvoj Bog je ono čime si opsjednut, o čemu razmišljaš najveći dio dana, a ja sam postavio idola pored Boga i jednostavno se osjećam kao rob. Samo služenje njemu je to koje istinski oslobađa i onda radim ono što hoću jer on to hoće, mislim šta hoću jer on to hoće, govorim što želim jer on to želi i budem ono što jesam jer je on onaj koji jeste kroz mene. Ja nisam Bog, ali jesam njegova manifestacija na taj način. Tako plivam kroz rijeku punu krokodila neopažen jer je on taj koji vodi krokodile, živim mirno sa njegovom odredbom jer sam u njegovom carstvu. Taj put je jedini put kojim se isplati hodati jer nismo programirani da nađemo sreću na drugi način na ovom svijetu punom haosa, pogotovo kao mladi i neiskusni. Lako se javlja bunt i ogorčenje na postojeći sistem, ali nije rješenje odsjeći glavu hidri jer se nakon nekog vremena rađa novi sistem. Treba naučiti biti slobodan u sistemu, biti rob, a biti gospodar. A biti gospodar sebe se jedino postiže na sećdi gospodaru svega. Idoli od prašine. Teško je o ovom pričati sa ljudima koji su sporedni likovi u svom životu, koji su se podredili nečemu višem od sebe, nekom super egu. Baš kao što je ego iluzija duše, naslage koje su formirale iskrivljenu imaginarnu sliku pojedinca, tako su formirane i imaginarne formacije poput nacije, pripadništva određenom klubu, plemena, Samsung protiv iPhona, Adidas protiv Nike. Podjela zaista ima veoma mnogo. Odanost nečemu što u stvari ne postoji. Takvi ljudi su svrhu svog svijetog postojanja pronašli u eksternim idolima. Nedavno sam se začudio kada sam saznao da se plaćaju ogromne svote novca za podržavanje svog najdražeg fudbalskog kluba.
Izgleda da najvažnija sporedna stvar prestaje biti tako sporedna i postaje sve važnija u životima ljudi koji su prestali tragati za smislom i našli ga u iluziji super ega. Takvih ljudi je mnogo i takvi ljudi su mi prijatelji. Ne daj Bože da kažem da sam bolji od njih na neki način, ali me boli kada pridaju toliku važnost nečemu što su ljudi stvorili svojim rukama. Idol je isklesan. I na kafi sa prijateljima, ako si, dragi čitaoče, imalo kao ja, vrlo često se osjećaš usamljeno iz tog razloga. Toliko toga želiš da kažeš, da se čuješ. Ne toliko da se čuješ koliko da te neko razumije. Ali kako da te razumije kad sebe ne razumiješ? Toliko samoniklih ideja koje si posadio ti ili neko drugi u svom umskom vrtu koje su premlade da daju plod, a prestare da ih ignoriraš. Imaš osjećaj da, kad bi ih pokušao pisati, one bi rasle, upijale vodu i rađale plodovima. Ali svaki porod je bolan, pa možda i treba tako da se osjećaš. Nisam više ništa ne znam. Zato šutim. Kome da kažem kad ne mogu da sve što želim artikulišem? Možda će vrijeme reći, ali nekad je šutnja potrebna. Daj vremena sebi, svom biću da stvari te ideje, da dođe do nečega. Budi receptivan na Bože znakove, osluškuj. Šuti i slušaj. Slušaj i pokoravaj se. Zapamti da on upravlja svim, pa i tvojim mislima. Ako misliš suprotno, probaj da ne misliš na rozog slona, znate ovo već. Tvoje misli nisu tvoje, pusti ih. Pusti ideje da rastu. Šuti i zaljevaj, ako već nisu zrele za plodonosan diskurs. Možda im samo nije sezona. Šutnja je zlato. A društvo ne znači nužno prijateljstvo. Seneca je govorio u svojim pismima o tome kako se čovjek ne bi trebao ustručavati od pričanja s prijateljima, kako ne bismo trebali kriti svoje filozofske poglede. Ali kad to svi baš i ne razumiju, teško je. Ja ne kažem da sam ja taj koji je izašao iz Platonove pećine da vidim stvarnost, nego sam je svjestan. Znam da postoji tkivo prostora i vremena koje ne vidim očima, a od kojeg sam skrojen, a uzvišeni neka je. Krojač. Sva slava njemu. Svanuti bez maske. Kad napišem drugačiji, ne mislim na sve nas, jer smo svi različiti, nego na nas par koji se ne uklapamo totalno u današnje društvo, iako smo prinuđeni da se uklapamo. Nas par koji smo ozbiljno razmatrali da živimo do kraja života u nekoj kolibi sa svojim ovcama i koji čeznemo za istinskom povezanošću s prirodom i našim istomišljenicima. Znam da nas ima još i znam da nismo sami. Nas koje ne čini sretnim hrpa novca, sportski automobil, gledanje sportova i navijanje za klubove, žene i raskalašen život, klađenje, lažne religije i bogovi te pripadanje nekakvim skupinama koje su super ego u svom smislu. Drugačiji u smislu da želimo imati miran život, bez previše i bez oskudice. Da li želimo ovaj svijet? Da, želimo imati porodicu, prijatelje, dovoljno novca, krov nad glavom, sretnu porodicu, ali se nismo uhvatili u toj trci za uspjehom nego u potrazi za smislom. Vrednujemo poštenje i istinu, preferiramo stabilnost nasuprot grandioznosti. Ovakav pristup će nas međutim ostaviti usamljenim u današnjem društvu, jer se nećemo moći potpuno razumjeti sa većinom krda, a bit ćemo primorani. Parcijalno ćemo se slagati sa nekima više od ostalih, ali na tome se zaustavlja. Ključno je da razumijemo sami sebe kroz introspekciju, pisanje i razmišljanje, ali to je teško, pa zato provjeravamo distrakcijama. Ali kad bi sjeli i gledali u zid, što se kaže dumali, sigurno bismo došli do nečega čega nema ubaci svoju proizvoljnu distrakciju ovdje. Došao sam do zaključka da nam nema druge nego s ljudima biti običan čovjek, sa sobom biti običan čovjek i plivati kroz život šta god nam dođe. Ipak smo se rodili s razlogom da budemo u svakom momentu, da budemo onaj koji jeste, svjedok. To mi je do sada najpogodniji način da se nosimo sa bivanjem. Da sa roditeljima budemo najbolji mogući sin, sa djevojkom brižan momak, sa društvom iskren prijatelj, sa kolegama susretljiv kolega, a sa sobom na kraju dana kad pokažemo račun, čist. Pred Bogom na seždi da nema ja nego samo on. Da s njim budemo onaj koji jeste. Tada nismo drugačiji, tada smo svi isti. Jedino što nas razlikuje od drugih je iluzija, ego. Kad on umre, a to se dešava na momente, onda smo mirni. Drugi dio. Alati i unutrašnja dinamika. Vrijednost introspektivnog života.
Kako čovjek misli da može biti sretan ako nije svjestan sebe ili bar ni ne pokušava da bude, ako sebi malo ne zaviri u lubanju i gleda ono kroz šta gleda svijet, mozak. Introspekcija je svjesno i iskreno posmatranje vlastitih misli, osjećaja i postupaka radi samorazumijevanja i ličnog rasta. To mi olakšava da lakše primijetim te ne budem samo konj kojeg jašu misli, osjećanja, impulsi i želje nad kojim nemam kontrolu, nego ja da budem jahač. Ali ne jah kao moja koncepcija mene, nego prava osoba, duša, onaj svjedok. Upravo to mi pomaže da budem svjesniji sebe i svojih potreba, ciljeva i konačnog odredišta. Zašto mi to treba? Jer je opasno voziti auto bez poznavanja da li je benzin ili dizel, opasno je krenuti na put bez gdje idem. Zato introspekcija. Treba sjesti i zapitati se na šta ovo moje auto ide. Šta ovaj moj konj voli da jede? Gdje ćemo? Zašto me motiviše ovo ili ono? Što sam ovakav kakav jesam, mogu li se mijenjati? Život onda bude lakši. Olakšaj sebi, sam sebi kažem, a sada i vama koji čitate. Kada duša vodi, a porivi šute. Svi smo čuli onu, u tebi se bore dva vuka. Koji će pobijediti zavisi od toga kojeg hraniš. Vuk predstavlja dio ličnosti koji treba žrtvovati ili odgojiti. I takve podosobnosti konstantno vode dijalog sa drugim podosobnostima. Podosobnost 1, glas savjesti, kaže znaš da je ispravno priznati grešku. Nećeš moći mirno spavati ako prešutiš. To nisi ti. Podosobnost 2, glas poriva ili sjene, kaže ma pusti, niko neće ni primijetiti. Spasi sebe, šta imaš od toga da budeš pošten? Svijet nije pošten prema tebi. Podosobnost 1 kaže ali ja ne živim po pravilima svijeta, nego po svojim vrijednostima. Istina boli, ali grijeh izjeda još više. Podosobnost 2 kaže vrijednosti te ne hrane. Ljudi te gaze dok si dobar. Ponekad moraš biti sebičan da preživiš. Tišina. Unutrašnja napetost. Odluka još nije pala. Zbog ovoga je potrebno da, iako često nismo svjesni ovog razgovora, da ga osvijestimo jer se u svima nama dešava. A odabrati zaslužnog pobjednika u ovakvim situacijama je lahko, ukoliko smo prethodno formirali svoj identitet, ako smo sjeli i gledali u zid i pisali o svojim vrijednostima. Tu je ključna odluka, nijet. Da svjesno odlučim kakav želim da budem umjesto da mi se to spontano dešava kao NPC-u. Kada formiram svoje vrijednosti, nahranio sam dobro u vuka, kada postupim po tim vrijednostima, dopustio sam da se vuk koji je protiv tih vrijednosti žrtvuje. Razumijete moju poentu? Zato svaki sljedeći put kad budete u poziciji da donosite odluku, profiltrirajte situaciju kroz vrijednosti o kojima ste prethodno meditirali i odluka će biti kristalno jasna. Nećete trošiti energiju na dumanje i postupit ćete prema svojim vrijednostima, a duboko preporučujem da te vrijednosti budu u skladu sa Allahovim zakonom. Kako oblikujemo identitete i zašto lutamo? Ja mislim da identiteti ništa ne znače. Etikete koje stavljamo na sebe i druge nemaju nikakvog smisla jer nisu stalni, ljudi se konstantno mijenjaju. Može se reći da sam ja pripadnik neke grupe poput države, nacije, vjere, ali to ne znači da je mjesto gdje sam se rodio ili vjera kojoj pripadam nešto što me definiše, jer ja ostajem ja i kad se to promijeni, ako se promijeni. Moj identitet je jednostavno nešto što sam naučio da radim i da se ponašam na određeni način jer to tako funkcioniše za mene, u određenim okolnostima. Ali ako su drugačije okolnosti, drugačije bih se ponašao i imao bih drugi identitet. Dakle, on ništa ne znači, to je samo program po kojem pustim svoje biće da radi. Česta pojava je da se ljudi zalijepe za neki od tih lažnih identiteta i pod svaku cijenu se tako ponašaju. Ako kažemo sebi, ja sam pušač, neminovno je da ćemo se tako i ponašati. Paliti jednu za drugom. Ako kažemo sebi, ja sam snalažljiv, radit ćemo stvari koje nam dokazuju da jesmo snalažljivi. Zbog toga su afirmacije moćne, ako se u stvari uvjerimo u program po kojem ćemo postupati, napravimo svoj identitet from scratch i budemo kakvi želimo da budemo. Ali tu vjera igra ključnu ulogu, nije dosta samo reći. A pored vjere je tu i akcija. Dakle, ključ je istina, vjerovati u istinu, jer onda želiš ono što vjeruješ, svako želi da vjeruje u istinu.
Onda misliš ono što želiš, kažeš ono što misliš, radiš ono što kažeš i još se više uvjeravaš u tu istinu. Sam sebi formiraš program, sam krojiš svoj identitet umjesto da ti se on nameće kao nešto što nije u tvojoj moći. To je recept za pravljenje željenog identiteta. Jedan po jedan aspekt, jedna po jedan istina. Allah kaže budi i ono bude, zbog toga je neophodno vjerovati njemu i truditi se da i mi budemo ono što kažemo, da ne lažemo druge i sami sebe. Jer šta se desi ako lažemo? Da bismo izbjegli određenu neželjenu situaciju, ali Bog nas stavlja u te situacije da bi usmjerio naš život u određenom smjeru i ako lažete, odstupate od toga. Ako govorite istinu, ishod bi mogao biti mnogo bolji, ako samo vjerujete Bogu. Tako možemo slagati sami sebe. Moramo nositi, kako to ja volim reći, iskreno sočivo, koje ne distordira realnost, koje nisu roze naočare niti neke tamne tužne. Tražiti sredinu. Većina ljudi ima tendenciju da nabaci neke crne ili pink naočare jer im se čini da je lakše živjeti u laži, da je svijet okrutan pa su oni dobri kakvi su mogli ispasti, ili da je svijet toliko krasan i zaluđuju se muzikom, sportom, video igricama ili društvenim mrežama. Stvari treba posmatrati onakvim kakve jesu jer onda nam to olakšava da formiramo svoj identitet prema istini. Priča o stoicima. Filozofija smirenosti. Nedavno sam otkrio stoičku filozofiju. Moram reći da mi je u mnogome pomogla i došla baš u pravi momenat. Svi mislimo da stoik znači neko hladnokrvan, čvrst nasuprot oluje kao stijena, nepokolebljiv. Ima istine i u tome, ali za mene, nakon istraživanja o tim divnim ljudima i čitanjem par knjiga, trojica su mi se istaknula. Marko Aurelije, Seneca i Epiktet. To su tri različite ličnosti, povezane jednom niti koja ih je odlikovala jako visokim stepenom kod mene i mnogo drugih. Zašto? Zato što su pisali o kolebanju s mislima i vođenju rata s umom, o tome šta je eksterno, a šta interno, šta trebamo vrednovati, a šta ne i zbog čega na jako pragmatičan način. Govorili su o nama kao nebitnim, a u isto vrijeme kao bitnim, što me natjeralo da povežem s onim Rumijevim ti nisi kap u okeanu samo, ti si cijeli okean u toj kapi. Koliko god mi nebitni bili, isto toliko smo paradoksalno i bitni jer smo dio tog okeana na čiju sliku smo stvoreni kao fraktal. Govorili su o kognitivnom distanciranju. Nisu događaji ti koji te rastužuju ili obraduju, nego upravo tvoj sud o tim događajima. Ako se ne opredijelimo za stranu, ako ne dodijelimo etiketu događaju, on sam nema uticaja na nas. Zapeo sam u gužvi. Ok. Je li to dobro ili loše? Iskreno ne znam. Ali ako dodijelim etiketu na taj događaj, strašno je što sam zapeo u gužvi jer ću zakasniti na to i to, jer ću izgubiti nešto. Tu nastaje problem. Tu je novčić sa dvije strane, na glavi je katastrofa, na pismu blagostanje. Ili je strašno što sam zakasnio ili je odlično, jer da sam bio na toj i toj raskrsnici u 7:45 u odnosu na 8:00, imao bih udes. Istinski ne znamo i nemamo pojma, a ova analogija se može primijeniti na sve u životu. Zato nemojmo davati sud odmah. Druga stvar što sam od ovih divnih ljudi naučio je da stvari moram podijeliti na eksterne i interne, na one pod mojom kontrolom i one van moje kontrole. Anksiozan sam. Ok, zašto? Mogu li nešto uraditi povodom toga? Ne. Onda nemam radi čega biti anksiozan jer to nije pod mojom kontrolom. Mogu. Onda ću to uraditi bez obzira, nemam potrebe tada biti zabrinut. A ako sam i dalje zabrinut, to znači da sam svoju sreću vezao za eksterne stvari. Na primjer, držim prezentaciju koju sam dovoljno spremao, znam temu i dobro sam sve naučio, znam se izražavati i prenijeti glavne ideje. Ako sam nervozan i anksiozan, to znači da sam svoj uspjeh vezao za to kako će me primiti slušaoci, hoće li im se svidjeti ono što pričam. To su eksterne stvari, nebitne su. Epiktet ide toliko daleko da čak i tijelo smatra nebitnim, jer kako kaže, ako vrednuješ toliko tijelo, onda ćeš se prepuštati volji svakog ko je fizički jači od tebe. Te stvari rezonuju sa mnom i povezujem ih sa konceptom idolizacije. To stoji i u Kur'anu. U Kur'anu se idolopoklonstvo ne odnosi samo na kipove od kamena i drveta, nego na svaku pojavu kojoj se daje apsolutna poslušnost, ljubav, strah ili zakonodavna moć mimo Allaha, bilo da je riječ o strasti i egu, ljudskim autoritetima i tradiciji,
imetku, djeci i dunjalučkom statusu ili čak emocionalnoj vezanosti koja postaje ravna Allahovoj, čime Kur'an jasno poručuje da idol nije ono pred čim se čini seđda, nego ono čemu se čovjek suštinski pokorava. Dakle, sve nebitne, eksterne stvari su idoli, ako ih ravnamo s Bogom. I jedini način da se bude sretan jeste predanost Bogu, prepuštanje da se naša volja poklopi s njegovom. Jedino ćeš biti sretan ako želiš samo ono što Bog želi i ako ne želiš sve što On ne želi. To je teško postići, ali je ključ sreće. Ne traži da se stvari događaju onako kako ti želiš, nego želi da se događaju onako kako se događaju i živjet ćeš spokojno. Enhiridion 8. U svojim diskursima Epiktet govori o usklađivanju ljudske volje s božanskom voljom i iznosi ideju da, ako želiš samo ono što Bog želi, niko ti ne može stati na put, jer niko ne može spriječiti Boga. Dakle, biti sretan ne znači nametati svoju volju Bogu, biti nezadovoljan ili zadovoljan samo ako se stvari dese onako kako smo mi zamislili ili ako ne idu po planu. Sreća dolazi u submisivnosti sa njegovom odlukom. To je značenje samog islama. Predati se, biti u miru, umrijeti. Ubiti svoj ego, umrijeti prije ovozemaljske smrti i biti mir. Ne znam kako to postići u ovoj ludnici, ali jedno znam, moram. Raditi na sebi i oko sebe bez opterećenja rezultatom. Znam da sam ranije rekao da svrha života nije beskrajno čekiranje zadataka i ispunjenje dana i trčanje za obavezama rješavanja problema, ali je fakt da smo ljudska bića koja se moraju nositi s postojanjem na zemlji. Moramo raditi i unutar sebe, ali i izvan sebe, kako unutra tako vani. Naravno da svrha nije samo jedno ili drugo, nego to ide ruku pod ruku i nema druge jednostavno. Glavni izazov je ne postaviti neki cilj ili zadatak ili obavezu iznad Boga u smislu obsesije, nego raditi na njemu savjesno i svjesno bez opterećenja o ishodu, jer to nije naša nego njegova odluka. Kroz različite svakodnevne zadatke sam primijetio da daleko više završim ako se vodim disciplinovanim pristupom umjesto ako čekam motivaciju. Za motivaciju mi treba motiv, koji jako često nije tu ili jednostavno se iscrpi volja za radom. Riječ disciplina dolazi iz latinskog, znači znanje ili instrukcija. Nalažemo mozgu da postupa po instrukciji, a ne po impulsu motiva i kao rezultat toga budemo produktivniji. Mislim da je to naročito važno u muškoj psihologiji, da se odvojimo od dječačkih pogleda na svijet koji traže zabavu u svemu jer je zabava u stvari često destruktivna. Disciplina je zabavna. To sam bar kod sebe primijetio, kroz ispunjenje vremena na svjestan način, radom na sebi i unutrašnjem i vanjskom, holistički, šta mislim, šta jedem, šta čitam, šta pratim, šta želim. Ako to uskladim sa vrijednostima koje Bog nalaže i radim na tome, osjećam se mnogo dobro. Rekao sam da nismo ljudska delanja nego ljudska bića, ali moramo raditi da bismo bili. Ovdje bih spomenuo Marka Aurelija i ono što je rekao u samom sebi, njegov unutrašnji razgovor. Ujutro, kada nevoljko ustaješ, neka ti ova misao bude prisutna, ustajem da obavim posao čovjeka. Zašto sam onda nezadovoljan ako idem učiniti ono za što postojim i zbog čega sam doveden na svijet? Ili sam stvoren za ovo, da ležim u postelji i grijem se? Ali to je ugodnije. Jesi li onda stvoren da uživaš, a ne da djeluješ i trudiš se? Ne vidiš li biljke, ptice, mrave, pauke, pčele kako obavljaju svoje zadatke, uređujući svoj dio svijeta koliko mogu? A ti ne želiš obaviti posao čovjeka i ne žuriš učiniti ono što je u skladu s tvojom prirodom. Ali potrebno je i odmoriti se. Potrebno je, no priroda je odredila granice i tome, odredila je granice i jelu i piću, a ti ih prelaziš ono što je dovoljno. No u svojim dijelima nije tako, tu se zaustavljaš prije mogućnosti. Tako ne voliš sebe, jer da voliš, volio bi i svoju prirodu i njezinu volju. Ovaj odlomak mi jako često naumpadne i podsjeća na tu unutrašnju borbu sa sobom. Pokazuje kako je čovjek te dualne prirode, majmunske i transcendentalne. Ali evo ljepote u tome, kad sam svjestan svoje transcendentalne prirode, radim po prirodnom zakonu kako bi Aurelije rekao, radim po sunnetullahu, Božjem sistemu i osjećam se i majmunskim dijelom sretno i zadovoljno. Dakle, to je win-win situacija. Bog je to tako udesio i njegov sistem nam najbolje odgovara, koliko god se majmun u nama bunio i negodovao. Hedonizam nije put, disciplina je. Prepreka je put, ego je neprijatelj, što bi rekao Ryan Holiday. O ljubavi, borbi i onome što nas veže.
Kogod nam je u blizini vidimo ga najbolje, kogod nam je u blizini vidi nas najbolje. Moji roditelji su divni roditelji, dali su se i previše za mene, naučili me svašta najbolje kako su znali, omogućili mi prelijep život i usadili u mene prave vrijednosti. Uživali su u mojoj sreći, ali ponekad su pravili i greške za koje bih bio bezobrazan kad bih ih okrivio i osudio. Shvatam da oni neće živjeti vječno jer neće niko i priznajem sebi da još nisam spreman da ih izgubim, i kad razmišljam o tome stisne mi se u grlu tuga jer nisam u svakom trenutku pri toj svijesti. Često nas bujica svakodnevnice odnese u pravcu raspravljanja, svađanja ili prepiranja, jer smo ljudi. Da, svima se to dešava, ali ovdje želim da otvorim srce i da im priznam i odam počast jer su to dva nevjerovatna insana koji su po milion puta pokazali svoju rezilijentnost. Imali su teško djetinjstvo isprepleteno obavezama tog teškog komunističkog sistema u Jugoslaviji gdje su postigli odličan uspjeh u školama, a standard učenja je bio striktniji tada nego sada, a pored toga su radili teške poslove oko kuće i na njivama, babo pogotovo jer je živio na selu. Prošli su kroz rat u Bosni 90-ih, mama je bila u Sarajevu pod granatama 5 godina, babo na liniji sa puškom u okolini Breze. Mladost svoju su tako izgubili i živci i dali ogromnu žrtvu, nakon rata se zaposlili i počeli raditi. Tu su se upoznali na poslu u školi, babo kao profesor i mama kao nastavnik. Započeli su porodicu i počeli se boriti sa sljedećim problemom, zajednicom. Malo je ta zajednica čudna stvar, arhaična i zastarjela. Prije su ljudi radili puno više i imali veće porodice sa prisnijim odnosima, ali određene lukave žene i muškarci to mogu zloupotrebiti zbog moći. I kad dođe u takvu zajednicu nova žena, oni traže da im se ona pokori. Moja mama to nije htjela i odbila je sve, napravila je revoluciju da tako kaže. Sagradila je sve iz temelja ponovo, od kuće je zajedno s babom napravila dom, ali ne tuđi dom, zajednice, neke velike porodice u kojoj su svi imali pravo riječi nego dom u kojem se pitaju samo ona i babo. Oslobodila se tih okova i učinila to plemenito, ne da ona preuzme moć nego da zadrži integritet. Moja majka je borac. Moj babo je miran čovjek koji zna raditi šta god da dotakne i trudio se da ispuni svaku želju mame i mene kao malog. Uvijek je sebe na zadnje mjesto stavljao i pretpostavljam da je sreću nalazio u našoj sreći na očinski odbojan i pomalo grub način, sa grubljim šalama, ali srcem punim ljubavi. S njim se slažem gotovo uvijek, a s mamom se često znam raspravljati. Međutim, to je valjda potrebno da bih narastao, da naučim da se ne smijem raspravljati sa ženama. Samo pokazati ljubav u tim situacijama. To je nešto što još učim i borim se sa sobom, jer moja dječačka energija traži raspravu i dokazivanje, a muška energija mi traži mir, spokoj, ljubav, integritet i zahvalnost. Bog mi je svjedok koliko puta zatratam u gluposti, ali bar sam ih svjestan. Borba sa sobom je neminovna. O granicama, zajednici i jedinstvu čovjeka. Čovjek je društveno biće, a iako je takvo često se posmatra kao individua, odvojen. Od vajkada su ljudi živjeli u primitivnim zajednicama i plemenima, malim selima. Mislim da sam u The of Man od Jacka Donovana pročitao da se najčvršće konekcije između ljudi uspostavljaju u grupama od oko 15 do 20 ljudi, jednostavno tako smo programirani. Takve su i prije bile zajednice u selima u mjestu gdje sam odrastao, a ta dinamika se počela mijenjati smjenom generacija prije mog rođenja. Ljudi su formirali uske porodične veze, skoro kao plemenske, braća su gradila kuće blizu jedni drugih i sve su radili skupa. Po mom mišljenju je to superiorna organizacija jer se nalaze u istom kontekstu, isto su odgojeni, vjeruju isto i rade isto te su jako male šanse da se išta zloupotrijebi, te ih svana ne može ništa uništiti. Ali može iznutra. Javlja se želja za kontrolom i moći narušavajući prava drugih na izbor, privatnost ili volju kako bi se postigao neki cilj, što je naravno u redu kad se radi o višem cilju zajednice. Ali kad se ona krene raspadati, jedino je prirodno da pojedine grupe iz nje istupe. Tako se desilo i sa Jugoslavijom. Tako se desilo i sa zajednicom porodice mog oca. Kako izvan, tako unutra, kako gore, tako dolje. To se dešava kada razmišljamo na zemaljskom, svjetovnom i logično nama bliskom nivou i operiramo sa egom u fokusu. Tu granice postoje jer smo osuđeni živjeti u toj iluziji da svi nismo isto biće, dijelimo istu humanost. A svi trebamo jedni druge i to nam je bilo jasno tokom pandemije. Neophodni smo jedni drugima da funkcionišemo, koliko god se ne slagali i koliko god ne mislili isto sa ljudima.
Naravno da ima svakakvih ljudi i da smo u konstantnom stanju trenja sa njima, ali nema nam druge, okovani smo u tijelo i naše je da budemo najbolji mogući majmun sa primitivnim shvatanjem univerzuma i da se ponašamo kao društveno biće, da tome svjedočimo kao svjedok koji jeste. Ipak, svi smo dio jedne porodice, niko nas nije tjerao da se rodimo iako se nekad to tako čini. Život je naš izbor zbog ko zna čega što smo znali na onom svijetu. Jedinstvena prilika da se poigramo u simulaciji kao Sims. Ali ne bez cilja, jer Allah se ne igra i to mu ne priliči. Ovaj život je šansa. Ali na drugu stranu ne možemo bez drugih, do dženeta smo potrebni jedni drugima na dunjaluku, tako smo programirani. Između nas postoje granice isto toliko koliko i ne postoje. Bog je dao da Drina teče, a dva brata su zemlju lijevo i desno od nje podijelila, imaginarno. Nema granica na svijetu, zemlja je Božja. Ljudi imaginarno postavljaju granice, carine itd., a zemlja je jedna, nepodjeljiva osim u našim glavama. Isto tako smo i mi granice postavili jedni sa drugima, ja sam ja, ti si ti, on je on, ali svi smo dio jedne duše, jednog bića, jednog bivanja i onog koji jeste. Rekao sam da nismo svi bogovi, ali svi jesmo na kraju konca onog koji jeste. U tom smislu nema podjela u kreaciji, svi pijemo sa istog izvora i na tom nivou razmišljanja se glupo dijeliti. Zvuči sve ovo konfuzno, ali to je čovjekovo prokletstvo. Da u isto vrijeme zna da je sve i da je odvojen, sam za sebe. Na jednom nivou sam biće koje samo sebe glumi, koje je došlo iz želje da se spozna, a na drugom nivou sam majmun sa inteligencijom i fancy igračkama koje je sebi napravio da se zaluđuje njima. S jedne strane su mi svi jedno, s druge strane sam samo ja jedan. S jedne strane je sebičnost, sa druge ljubav, s jedne sam slobodan, a s druge egoista, s jedne strane sam čestica, a s druge val. To valjda tako treba. Treći dio. Potraga za duhovnim kompasom. Slika koju oko ne vidi. Ljudi obično kad se mole Bogu, bez obzira iz koje kulture dolaze, zatvaraju oči. Zašto? Zato što se Bogu ne pristupa eksterno nego interno. On nam je ostavio prozorčić kroz koji ulazi njegova svjetlost, a taj prozorčić je unutra u nama i vidimo ga tek kad pogledamo u sebe. Svi imamo istog Boga, da, ali svi ga ne vidimo isto jer gledamo iz različitih perspektiva. Iz različitih uglova vidimo njegove različite božanske atribute koji kroz te prozorčiće u našim dušama sijaju. Ali činjenica je da je svako opskrbljen sa potencijalom da navuče vanjske roletne i otvori unutrašnji prozor, očisti ga i gleda najljepši pejzaž, da gleda ono što oko nije vidjelo. U mraku smo samo ako navučemo roletne, ako odbijamo Boga. A zemlja će se nastaviti okretati šta god mi radili. Pogledom u sebe vidimo sliku sebe kakvu krijemo od drugih, pred sobom smo onakvi kakve nas niko ne zna, nema skrivanja. Pred sobom smo goli i bosi, a često ne smijemo to uraditi, bojimo se, pa se stoga gušimo u beskonačnim zabavnim aktivnostima poput scrollanja, čitanja, muzike, obsesivno se ponašamo prema poslu i stavljamo na pijedestal đubre. Samo Bog smije biti na vrhu u našim bićima, kako bi nam put bio osvijetljen, a da to uradimo, moramo biti svjesni svoje duhovne golotinje. Ukloniti sve naslage gluposti i tuđih indoktrinacija te potražiti smisao. Možda ta slika bude jasnija, možda je smisao da dohvat ruke, kad se bućkuriš misli slegne i smiri. Često se zapitam odakle mi ta i ta misao. Da li ja išta mogu reći da znam? Vjerovatno ne. Zbunjen sam jer kad se ne vodim ničim primjerom shvatim da u stvari ja nemam svojih originalnih misli. Sve sam negdje čuo, pročitao, vidio od nekog, usvojio neki već postojeći koncept i bojim se to sve skinuti jer šta onda? Kako ostaviti sve? Ne znam smijem li pustiti. Ako pustim onda se rasplinem u valove, u atmosferu, nema mene onda. Nema ega, nema mojih ideja nego samo ima ideja. To je smisao. Ubiti ego. Razbiti hologram zidova oko mene i tek onda mogu biti slobodan, ne, tek onda mogu biti. A kad budem onda jesam onaj koji jesam, njegova manifestacija u meni koja je čekala da se spozna sve vrijeme, da spozna sama sebe. Razlika između religioznosti i duhovnosti. Kod nas su ljudi uglavnom religiozni što po mom viđenju znači da prate utabanu stazu predaka. Duhovnost je ličnija i dublje povezana sa osobom, sa pravom osobom, sa duhom. Čitav život se može biti religiozan bez duhovnosti, a može se biti i duhovan bez religioznosti.
Ibrahim poslanik, mir s njim, je odbio utabanu stazu svojih predaka i krenuo sam putem duhovnosti, promišljao je. Vidio je sunce, mjesec i pomislio da li su to bogovi, zatim je shvatio da nestaju. Razmišljajući je došao do zaključka da mora biti nešto što je uzrokovalo sve, a pošto je sve tako kompleksno i vidi se dizajn, to potvrđuje dizajnera. To je duhovnost, traženje dizajnera. Čovjek može biti religiozan i duhovan, ako se slijepo ne povodi za religijom, nego zaista promišlja i prati, analizira i testira dokaze, traži Boga i sebe u njegovom kontekstu, kao što je Ibrahim alejhisselam. To je vjera Ibrahimova, ne samo monoteizam, nego aktivno odbijanje drugih bogova, ma šta god oni biti u našem životu. Konstantno analizirajući sebe možemo doći do zaključka da smo programirani od strane svega u našem dosadašnjem životu i iskustvu, a to znači da su se razni idoli u različitim formama infiltrirali u naše srce, a mi ih moramo polupati. Sve dok ono ne ostane prazno, jer samo je prazna zdjela korisna, kako rekoše istočnjački filozofi. To je duhovnost. Praznina puna sebe, neopipljivost, nedodirljivost. Potencijal. Kada ostavimo sve što znamo izvan sebe i ispunimo se sobom ili onim koji jeste, onda smo duhovni. To je uradio i Ibrahim i Muhammed, mir s njima, a mi pratimo njih, stoga je i na nama ta odgovornost prema sebi. Svaki čovjek ima svoj put prema istini i svjetlu. Svi smo baždareni za dobro, svako od nas se rodio sa unutrašnjim kompasom koji pokazuje na pravi put, ali upravo ono što nas odagna s tog puta je šejtanova laž. Laže nam svašta i ne bira sredstva, služi se prevarama na koje moramo biti obazrivi i moramo s vremena na vrijeme taj unutrašnji kompas rekalibrisati. Već sam pričao o tome kako svako ima unikatnu predstavu Boga iz svog ugla i nemoguće ga je obuhvatiti našim ograničenim mozgom. Zato nas je i lako prevariti, predstaviti Boga drugačijim nego što jeste, predstaviti čovjeka samo kao životinju koja ima isključivo fizičku materijalnu formu i predstaviti šejtana kao karikaturu iskusnog neprijatelja koji jeste u liku smiješnog simpatičnog lika s rožićima koji nam šapće laži i prdi kada čuje ezan. Nažalost, on se upravo služi takvim trikovima obmane da nam zbuni unutrašnji kompas i umetne nekog lažnog idola u centar, gdje će se igla okretati. Za zvijezdu vodilju postavimo svoj ego koji je iluzija, postavimo novac, karijeru, žene ili nešto drugo. Boga smo stavili u drugi plan i zato lutamo. Neophodno je da se taj unutrašnji kompas rekalibrira, a srećom život je došao sa uputstvom za korištenje Kur'an. Svoje vrijednosti moramo poravnati sa kuranskim mudrostima i postaviti Boga u centar kojem će se okretati naš kompas. To je osjećaj iznutra. Činjenično stanje je da se niko nije rodio isti i da niko nema iste okolnosti, i ako idemo prema Bogu, prema vrhu planine, svi moramo ići različitim putevima. Arogantno mi je da vjerujem da sam jedino ja u pravu, da jedini ja znam put jer ne znam, ali isto tako vjerujem da pravi put nije jedan, svako ima svoj pravi put, svoj sirat al-mustakim. Svako ima svoju perspektivu Kur'ana i Boga i svakom će u ušima odjeknuti drugi ajeti. Ključ je predati se njemu koji je stvorio sve zvijezde i pustiti njega da nam da onu koja je vodilja. A ako se ukrućeno držimo forme, znači da nemamo fleksibilnosti, od uma smo napravili ograničenu kutiju kakva jest, ali ne želimo da izbacimo jedne i ubacimo druge ideje, nego se čvrsto držimo onog što mislimo da znamo, da nam se ne izgubi tlo pod nogama jer je to strašno. Zato se treba opustiti, pratiti osjećaj iznutra. Nemoguće je svaki scenarij u životu preventivno zamisliti, mora se nekad momentalno, što zahtijeva prethodno kalibrisan kompas sa usklađenim centrom i u skladu sa kuranskim vrijednostima iz naše perspektive. Tako trenutno razmišljam i ne tvrdim da znam sve, nego želim da svako svojom glavom mućne i misli. Pripremiti kompas da i pustiti tom osjećaju iznutra da nas vodi i ne pasti u zamku vjerovanja da smo na pravom putu. Ako uporno uviđamo znakove stop i ako nam podsvijest kliče da usporimo, moramo je slušati. To je vjera bez forme, svako prati svoj put jer je svako samo za sebe odgovoran, u vjeru nema prisile. Bunar u nama, put ka izvoru istine. Kad je slušaš i tišina nekako zazvuči, čuješ zujanje. I onda se to zujanje polako pretvara u hučanje, žuborenje, izviranje. Iz tebe krene da izvire vrelo savjesti, počinješ da sam sebi govoriš ono što nisi nikad, što si potiskivao. Ako si dovoljno potiskivao, može da pukne gejzir, da počneš plakati i jecati. Shvatiš da se istina ne može sakriti, ni u sebe zakopati naslagama ega koji pokušava stvoriti zidove oko sebe krijući istinu.
Shvatiš da moraš kopati duboko u sebe i pred sobom iznijeti sve na vidjelo. I daš se na posao. Kopaš. Ali sa čim uporediti ono što iskopaš? Kako znati da je to istina? Pa profiltriraj ga kroz Kur'an, kroz ono što ti Bog poručuje. Nakon nekog vremena, kad si stekao ovu praksu, kad si iz sebe iskopao sve što se da, ostaće u tebi šupljina, shvatit ćeš da sve ono što si mislio da si ti je iluzija. Ostane ti šupljina koja liči na bunar, prazna. Shvatiš da si ti medij, da si ti posuda koja drži suštinu i da u stvari Allah djeluje kroz tebe, tvoja volja ne postoji, samo njegova. Ti samo tu volju realizuješ, ti samo napajaš s tog izvora, daješ, napajaš ljude, ptice, biljke i što se više trošiš, više se puniš. Takav je paradoks ovo postojanje, takva dubina je u nama. Naša srca su postala zatrpani bunari, očistimo ih jer Allah voli one koji se mnogo čiste. Priroda. Ogledalo duhovne istine. Možeš li se pronaći ovdje? Ja sam samo običan lik. Ustanem kako treba, radim kako kažu, ne talasam. Ne mislim previše jer misli znaju zaboljeti, a ja volim da me ništa ne boli. Dan mi ide po šablonu, ko reklama što se sama vrti. Kafa, posao, ključ u bravi, gaz do daske, pa nazad kući. Subota je i to mi je dovoljno da budem sretan. Ne pitam se šta ima iza ovoga. Šta će mi to, neko je to već davno smislio, napisao, objasnio. Ja gledam vijesti, scrollam TikTok i znam šta trebam znati. Kad ugasim ekran, nema pitanja, samo tišina. Dobra, topla tišina. Ponekad prođem pored mjesta gdje smo se igrali nekad kad smo bili djeca. Danas tu nema galame, samo svjetla ekrana. Kažem sebi da je to normalno. Sve se mijenja. I ne zadržavam se dugo, jer sutra opet treba ustati. Kradem Bogu dane, ali ne osjećam krivicu. Nemam plan, nemam cilj, nemam potrebu da budem više od ovoga. Moj svijet je mali, ali je poznat. Ne tražim istinu, jer istina traži da se probudiš. A ja sam sasvim u redu ovako, da trajem, da prođem i da se ne pitam previše. Ako je odgovor da, želim da otvoriš prozor. Osjeti zagađenje i smog, osjeti ustajali miris bare i svog trulog čamca koji se davno prestao ljuljati na njoj. Osjeti kako smrdi sve na što si navikao. Popij čašu vode, obuci patike i kreni, samo hodaj. Zaključaj kuću i hodaj. Neka ti je mrsko, hodaj. Gdje? Visoko. Hodaj dok ne dođeš do brda, samo hodaj i kreni prema vrhu. Nemaš krila, samo noge, i to ne 4 kao spretne zvijeri nego 2 kao jadnik koji jesi, čovjek. Hodaj dok ne ugledaš plavo nebo, dok se smog ne počne razbistravati, dok zrak ne počne biti svježiji i lakši za pluća, dok ne prestaneš čuti auta i galamu već ptice i vjetar. Hodaj dokle te noge nose i kad hoćeš da staneš, hodaj. Uskoro će se sav smog razbistriti i ti ćeš vidjeti jedan vrh planine, ne 2 ili 3, jedan je najviši. Hodaj prema njemu. Smog nestaje, ptice sve jače pjevaju, vjetar razbuktava vatru u tebi, a rijeka huči silno. Osjećaš li se kao jedno s tom pričom? Još malo. Hodaj. Osvrni se na trenutak, vidi gdje si bio, vidjet ćeš more toksičnih gasova i otrovnih oblaka koji su se nadvili nad čovječanstvom, a ono tužno nesvjesno u svom svijetu, bez gledanja u zvijezde, bez sunca i mjeseca. Ondje gdje si ti nekad bio do skoro. Hodaj prema vrhu, najkraćim putem, najstrmijim, to je pravi put. Ako možeš, trči i bježi od tog gušenja dole, topi se u prirodu, budi stari tvrdi hrast, budi žubor veselog potoka, budi ponosni bor na litici, budi soko raširenih krila i digni se u vis. Prije nego shvatiš, vidjet ćeš da ne hodaš nego letiš, vidjet ćeš da više nema tebe nego samo priroda. Ogledalo tebe. Ti si sve. I kad to shvatiš, vrati se u baru, vrati se u smog, ali budi svjestan da si nešto mnogo više. Mi ćemo im pokazivati znakove naše po obzorima i u njima samima, dok im ne bude jasno da je on istina. Fussilet, 53. Ovakvih znakova je puna priroda, samo ko želi da je čita. Mi smo Kur'an učinili lahkim za pouku, pa imali ikoga ko bi pouku primio je El Kamer, 17. 4. dio. Istina i božanski zakon. Između percepcije i istine.
Istina je objektivna, a ja kao subjekt nikad neću moći stići do nje dok god sam subjekt, dok god imam ego i ja. Sve dok nešto percipiram, moram znati da je to tako iz moje tačke gledišta, a iz druge je drugačije. Na brdu je snijeg samo sa sjeverne strane u proljeće, kad se sa juga gleda, brdo je zeleno. Ja vidim stvari na ovaj ili onaj način, tek iz helikoptera vidim pravu sliku. Tek kad poletim s krilima iznad brda vidim da je pola bijelo, pola zeleno, ali onda više nisam čovjek, onda sam melek, onda prevazilazim ljudsku i fiziku, idem u metafiziku. I tek ako sam ovako ograničen i tijelom i umom. Mozak ne može obuhvatiti koncept vječnosti ili zamisliti boju koja ne postoji, tijelo ne može poletjeti. Materija se raspada. Šta ostane? Pitam se često šta to ostane kad nestanem. Svete knjige su nam to objasnile metaforično na određeni način, kao i raj i pakao, rijeke od meda i mlijeka i vatru. Ali šta nama to znači? Ta poređenja su samo tijelo upozorenja, shvatljivo ograničenom umu, kao kad djetetu mama kaže ne dirati utičnicu, žig vi žig, nije Bog ograničen što nam to ne objasni, nego mi. A dok god postojimo, nema tu istine, ne možemo je shvatiti upravo iz tog razloga. Tek kad nestanemo, zavlada istina. Bog je rekao u Kur'anu: vi reci, Gospodaru moj, uvedi me uvodom istine i izvedi me ishodom istine. I daruj mi od sebe moć koja će mi pomoći. I reci, i došla je istina, a nestalo je laži, zaista laž je prolazna. El Isra 80 i 81. Uđemo na ovaj svijet s istinom, dok imamo ego, lažemo sebe jer je sam ego iluzija, kad ego ode, Gospodar nas izvede ishodom istine. Ego jeste laž i zato nestane, a kad ego nestane, ostane istina. Istina kao proces, ne kao cilj. Već sam prije razmišljao o tome da istina jest samo objektivna, a da čovjek dok god ima ego i dok god je subjekat ne može vidjeti pravu istinu, zato kažemo da svako ima svoju istinu. Platon je rekao da nijedna duša nije lišena istine osim protiv svoje volje. Teško je reći šta je uopšte istina. U razgovoru između dva čovjeka o boji grožđa na lozi, jedan će reći kako divna boja, spremno je za berbu. Drugi će reći nije još, treba mu koji dan. Kako znati ko je u pravu? U ovom slučaju je lahko sakupiti sve i jedan grozd, svaku bobicu, iscijediti kap soka na refraktometar, zabilježiti vrijednost stepeni Briggsa i naći srednju vrijednost. Onda znamo istinu objektivno, ali u procesu smo uništili sve, ako je ovaj drugi u pravu, što je govorio da je nezrelo. Naravno, statistički možemo pristupiti traganju za istinom, pa induktivno zaključivati sa nasumičnim reprezentativnim uzorkom od recimo 50 bobica, ali to nam neće dati 100% istinu. Ali na ovom primjeru je lahko odrediti šta je istina, jer se zna šta se mjeri konkretno. A šta ako dva čovjeka razgovaraju o nečemu za što ni jedan ni drugi nemaju sposobnost da procijene, nemaju takvo čulo, nemaju instrument koji će im pomoći u mjerenju? Šta imaju? Kako znati ko je u pravu kad se govori o škakljivim temama? Odgovor je jasan, dok god nema instrumenta, ne može se doći do istine. Logika ovdje pomaže djelimično, jer može pomoći kao instrument, ali kako do istine ako se treba izmjeriti nešto što ljudski mozak ne može uopšte da pojmi? Svi ćemo reći koji imamo mozak da je ubistvo loše. Ali šta ako ubistvo nekoga preokrene vremensku crtu i zaustavi pogibiju miliona ljudi? Šta ako je neko ubio uzročnika genocida? Zbog toga ne treba nikad skakati u zaključke, jer jednostavno ne znamo. Znamo statistički da većina ljudi nisu uzročnici genocida, lopovi, lihvari i slično, pa donosimo zaključak da je svako ubistvo loše. I jeste loše kad govorimo sa nivoa mozga koji je ograničen. A šta kad biće koje ima znanje o apsolutno svemu, koje je čisti apsolut, odluči da se nešto dogodi? Njih niste ubijali vi, nego Allah, i nisi ti bacio, kad si bacio, nego je Allah bacio, da bi vjernike lijepom kušnjom iskušao. Allah je, zaista, onaj koji sve čuje i onaj koji sve zna. Poglavlje 8, ajet 17. Tu se vraćamo na njegovu volju i to da se ne dešava ništa slučajno, a sve što se desi je pod obuhvatom njegove volje. Ako stvari nama nisu po volji, to znači da smo sami sebi zadali pritisak, da operiramo iz iluzije ega koji je suparnik Bogu jer im se volje ne poklapaju. Ali i sam ja sam daleko od toga. Nije lako umrijeti prije smrti. Jevrejima je bilo naređeno da se prepuste samo njemu, ali im nije bilo po volji i zato su napravili sebi Boga, koji im je bio po volji.
Zato im je Gospodar rekao da ubiju svoj ego u Suri 2, ajet 54. I kad Musa reče narodu svome, o narode moj, vi ste sebi nepravdu učinili time što ste tele uzeli, zato se pokajte svome stvoritelju i ubijte sami sebe, to vam je bolje kod vašeg stvoritelja. Pa vam je on oprostio. On je doista onaj koji prima pokajanje, milostivi. Ukratko, do istine se može doći sa egom, a do istine se može doći samo bez ega. Ali ego ima slojeve, neuhvatljive. Kad god pomislimo da smo ga uhvatili, on promijeni oblik u nešto što bi na engleskom rekli self-prichteos. Ono kako sam ga dobro shvatio, kako sam ubio svoj ego, ja sam pravi Buda, baš sam prosvjetljen. Opet je postao neuhvatljiv tu. Kako ga ubiti? Ne znam. To je proces dolaska do istine koji još sam moram otkriti, a kad dođem do istog, neće mi biti bitno ko je došao do istine jer neće biti nikog, bit će samo on šta znači danas držati moralni kompas. Prema čemu okrenuti svoju magnetnu iglu, šta postaviti kao kiblu? Kao što je Epiktet rekao, dok god postavljamo eksterne stvari kao idole i djelujemo zavisno o njima, nećemo biti sretni. Ako moja sreća zavisi od toga koliko imam para i da li ih imam uopšte, sebi sam napravio problem. Tijelo i ego sam postavio za bogove, tako da ukoliko njih ne zadovoljim neću biti sretan. To se danas vidi vrlo jasno. Čovjek ustaje svako jutro i ide na posao koji prezire jer tako mora. Trpi nepravdu jer je kredit u banci svetinja. Ostaje u odnosima koji ga guše jer se boji promjene. Ne zato što nema izbora, nego zato što je komfor postao idol. Kad mu diraš tu zonu sigurnosti, diraš mu Boga. Cilj je težiti objektivnom moralu, a opet se vraćam na ono od ranije, onda ne smijem biti subjekt. Kada ozumiram fokus sa sebe i prebacim se na vrstu, dakle bit ću sretan samo ako radim na unapređenju svoje vrste, produženju vrste, osiguravanju jake društvene zajednice, sigurne za rađanje novih ideja i novih ljudi koji će doprinijeti ovome isto kao ja. I to na neki način jeste težnja objektivnom moralu. Što objektivnije bliže istini, to je moralnije, ali opet valja ubiti svoj ego, žrtvovati sebe. U praksi to ne izgleda grandiozno. Izgleda banalno. Hoćeš li baciti smeće u rijeku jer svi bacaju ili ćeš ga ponijeti sa sobom? Hoćeš li slagati kad znaš da se laž nikad neće otkriti? Hoćeš li stati u odbranu slabijeg kad znaš da ćeš zbog toga izgubiti korist? Subjektivni moral uvijek pita, šta ja imam od ovoga? Objektivni pita, šta je ispravno, pa makar meni bilo teže. Često slušamo o tome da je sve relativno, što je tačno zavisno od toga šta nam je u fokusu. Ako gledamo brdo iznad grada, reći ćemo da je veliko, a ako ga uporedimo sa veličinom zemlje, ono postane zrno prašine. Nama, ljudima, sve jeste relativno na našem nivou, ali moramo biti svjesni da postoji jedan objektivni pogled, objektivni moral i objektivna svijest od koje smo ponikli. Ponikli pa zaboravili. Relativizam danas ne živi u knjigama filozofije nego u svakodnevnim opravdanjima. Nije to baš tako crno-bijelo. Vrijeme je takvo. Snađi se. Tako se laž pretvara u snalažljivost, nepravda u normalu, kukavičluk u realizam. Relativizam nije dubina, nego alibi. Držeći se samo pravila nje, objektivne svijesti iz koje smo potekli, možemo reći da smo na putu istine. Mislim da svi u sebi moramo uhvatiti tu nit koja nas spaja, imamo tu žicu koja nam je poveznica s Bogom, što je, rekao bih, čisto središte našeg postojanja. On kaže da nam je bliži od žile kucavice, dakle još centralni dio našeg bića, ona početna iskra ideje, božanska čestica u nama samim, jedino ona nije subjektivna u našem biću. To se najjasnije vidi u onim trenucima kad uradiš ispravnu stvar, iako te niko ne vidi i iako nema nikakve nagrade. Nema euforije, nema aplauza, ali ima mir. Ego tu nema šta da dobije, ali čovjek zna da je bio na pravom mjestu. Tako sam i započeo ovu knjigu, svi se rađamo čisti, pa na tu čistoću lijepimo naslage onoga što nismo mi, a uvjeravamo se u isto vrijeme da upravo te naslage jesmo mi. Tu nastaje problem relativizma. To se vidi kod djece. Dijete instinktivno zna šta je pravedno, zna kad je nešto pogrešno, zna kad je neko grub. Onda ga godinama uči da šuti, da se prilagodi, da ne talasa. I jednog dana odraste u čovjeka koji više ne zna ko je, ali zna kako svijet funkcioniše.
Naša civilizacija ima problem i bolesna je upravo zbog toga što se skoro svaki pojedinac identificirao sa svojim naslagama i tako zatomio sjaj te Božje čestice u njemu. Ne znamo ako smo i apsolutno svaku situaciju, priliku i događaj poredimo sa nekom od manifestacija naših naslaga za koje smo se ubijedili da su mi, pa relativiziramo, svako ima svoju istinu. U praksi to znači da istina traje dok ne zaboli, dok ne traži žrtvu, dok ne dira interes. Čim dira, postaje moja istina i tvoja istina. Opet kažem, to je tačno ukoliko čovjeka posmatramo kao ego i naslage. Ako čovjeka posmatramo kroz prizmu božanskog zakona, nema svako svoju istinu. Ne zato što nema istine, nego zato što nema svakog. Svi smo jedno biće razbijeno na milijarde fraktala, ali iste esencije, a za tu esenciju je jedna istina i jedan moral i jedan zakon i jedan Bog. Isti za sve, jer su svi isto. Allah i sunnetullah. Univerzalni zakoni smisla. Šta znači sunnetullah? U dvije riječi, Allahov sistem. Matematika, 2 plus 2 je 4. Fizika, E jednako mc na kvadrat. Ako ruku staviš i vatru, opržiš se. Hemija, biologija i sve ono na što mi kao ljudi nemamo pravo glasa, nego je to tako. Mi smo samo tu da odaberemo, da li ćemo pravilno operirati u tom zakonu ili skrenuti, opeći se. Njemu se pokorava sve na nebesima i na zemlji, htjeli vi ili ne, i njemu ćete se svi vratiti. Sura Ali Imran, 83. Dakle, ne možemo živjeti izvan njegovog zakona, samo imamo pravo donijeti odluku da li će to biti milom ili silom. Zatim se okrenuo nebu dok je bilo dim, pa reče njemu i zemlji, dođite milom ili silom. One rekoše, dolazimo poslušno. Sura 41, ajet 11. Bog pokreće sve, iako se na momente učini da mi imamo neku slobodnu volju. Ta volja je opet podređena njegovoj dozvoli, mi nismo ništa. Bog je u stvari ta jedinica, a mi smo svi nule poslije jedinice, bez njega smo nula, s njim mnogo, beskonačno. On je prvi izvor i iskon svega, a sve ostalo je njegova posljedica. Susret ljudske i Božje volje. Bog upućuje onog koga on hoće, piše u Kur'anu. Sura En-Nahl 16:93 je. A da Allah hoće, učinio bi vas jednim narodom, ali on ostavlja u zabludi koga hoće, a upućuje koga hoće i sigurno ćete biti pitani za ono što ste radili. U ajetu 93, riječ koja se prevodi kao hoće jeste ješao, izvedena iz glagola ša, što znači htjeti, željeti, voljeti nešto da se desi. Volja je čudna stvar. Svi mislimo da znamo šta znači htjeti, ali kad se ta riječ upotrijebi u kontekstu Boga, sve postaje dublje. U Kur'anu čitamo da Allah upućuje koga hoće, a arapska riječ za hoće, ješao, dolazi od korijena ša, što označava božansku namjeru, odluku, želju. Ali gdje je tu čovjek? Zar nije i njemu data volja? I jeste. Imamo slobodu da pristupimo izvoru ili da odlutamo. Allahova volja je savršena, sveobuhvatna i čista. Naša je često pomiješana s egom, strahovima, željama. Ipak, upravo nam ta slobodna volja daje moć da se približimo Bogu, ne prisilno nego svjesno. Kada čovjek izabere da čini ono što je dobro, da slijedi put pravde, iskrenosti i pokornosti, tada se te dvije volje poklapaju, čovjekova i Božja. To jedinstvo volja ne mora uvijek imati oblik religijske forme, ne mora nužno nositi ime, etiketu, ritual. Ponekad, ono što nazivamo vjerom, živi upravo tamo gdje forma izostaje. I tu počinje potraga za vjerom bez forme, vjerom koja nije uokvirena propisima nego proživljena u svjesnosti, u poklapanju volja, u blizini sa Stvoriteljem daleko od njegove svjetlosti. A kada radimo stvari koje su nam naređene, radimo po njegovoj volji. Kada se kaže Allah upućuje koga on hoće, shvatam da je opet čovjek za to odgovoran, jer ima slobodnu volju. Može da se pokloni Božjoj volji, ali može i da tako ne postupa. Tako da ako postupamo kako Bog zapovjeda, radimo po njegovoj volji i on nas tako upućuje, tada se dvije volje poklapaju, naša ljudska slobodna i njegova božanska beskonačna. 5. dio. Luka smirenja, prepuštanje. Kako zahvalnost mijenja naš odnos prema Bogu i životu. Allah je u Kur'anu rekao da što mu više zahvaljujem, on više daje, a ako postanem nezahvalan da znam da je njegova kazna teška. Ovo se spominje u suri Ibrahim, 7. ajet.
Nezahvalan i nevjernik imaju isti korijen, kafir. To iznuđuje pitanje, da li vjernik uopšte može biti nezahvalan. Da li je nezahvalna osoba koja tvrdi da vjeruje u Boga zaista istinu rekla? Zato sebi prvom, a onda svima ostalima preporučujem da broje blagodati, da sa sobom sjednu i zahvale se Gospodaru na tome što su danas mogli nešto što uzimaju zdravo za gotovo, na primjer oprati zube, okupati se, hodati, popiti vodu i jesti, smijati se. Ali i na bolu se treba zahvaliti, jer kako jedan mudar čovjek reče, da nema mraka ne bismo znali za svjetlo. Treba biti zahvalan. Ja vjerujem da je zahvalnost emocija koja nas čini boljim, zahvalnošću šaljemo poruku Bogu. Čuda se dešavaju na toj vibraciji. Još jedna blagodat koju uzimamo zdravo za gotovo je o našem neznanju dobrog i lošeg. Mi nismo u stanju percipirati da li je nešto dobro ili nešto nas podsjeća na priču o Musau i njegovom učitelju. Musa alejhis selam je putovao tražeći znanje i susreo tajanstvenog čovjeka Hidra, koji je imao posebnu mudrost od Allaha. Musa je želio učiti od njega, ali Hidr mu je rekao da neće moći imati strpljenja za ono što vidi. Zajedno su krenuli na put i Hidr je učinio 3 neobična dijela: probušio čamac siromašnim ljudima, ubio dječaka i popravio zid u selu koje ih nije ugostilo. Musa nije mogao da se ne pita zašto to radi. Na kraju mu je Hidr objasnio, čamac je bio u opasnosti da ga uzme tiranin, dječak bi narastao i postao zlo za roditelje, a zid je čuvao blago siročadi dok ne odrastu. Time je pokazao da Allah zna skrivenu mudrost iza svega. Pouka: nikad ne osuđuj ono što ne razumiješ, Allahova mudrost je šira od ljudskog znanja. A često smo u poziciji Musa, mir bio s njim, u našem životu. Često smatramo da je nešto loše za nas, a ono je u stvari dobro i obrnuto. Zato treba Allahu zahvaliti na tome što je ipak on taj koji se pita i koji upravlja svim, jer mi bismo se zaista ispovređivali i poubijali da instant dobijemo šta želimo. Dobro se prepustiti Allahu, opustiti i veslati, ali veslati pametno i nizvodno. Allah će nas odvesti tamo gdje nam je najbolje, samo mu treba vjerovati. U njega se mora vjerovati, ali i njemu se mora vjerovati. Vjera bez povjerenja je samo prazna priča. Neko se sad može zapitati, kako biti zahvalan na nečemu ako ne znamo da li je to dobro ili loše. Tu upravo dolazi povjerenje. Mirno i dostojanstveno prihvatati sve što se desi je jedan nivo, a drugi je biti zahvalan na svemu što se desi jer je od Boga. Kako kaže ona pjesma, kad pogodite strijela sudbine, ti uzmi i poljubi je, onaj što ti nju pošalje zna za tebe šta je najbolje. Kad dodirne te ruka istine, ti uzmi i poljubi je, onaj što ti pruži ruke te, zna za tebe šta je najbolje. Zar nije ovo Eldin Huseinbegović divno otpjevao? Treba biti zahvalan na blagodatima, ali i na nedaćama. Ja volim dovu, hvala ti na svakom dobru i na tegobi koja me približi tebi, i sačuvaj me od svakog užitka i poteškoće koja će me udaljiti od tebe, i molim te za svako dobro za koje sam u potrebi, a da nisam ni svjestan. Zašto nam ponekad on najviše da kad se najmanje nadamo? Koliko puta mi se desilo da nešto silno želim, molim se za to svakodnevno i stalno mi je to na pameti. Postavim tu želji sebi za idola, opsjednut njom ne mislim ni o čemu drugom. Tako iz dana u dan razmišljam kako da postignem to i to, do momenta kad mi ne postane svejedno. Ne svejedno u smislu da ne želim više, želim i dalje, ali rezultat prepustim Bogu. Prestajem biti opsjednut željom, samo radim, ali se pomirim sa rezultatom. Prestanem se nadati da će nešto ispasti kako ja želim, nego jednostavno se predam. I tad se dešava rezultat. Zamisli, godinama pokušavaš dobiti posao iz snova. Svaki dan gledaš oglase, šalješ molbe, stalno pričaš o tome, sanjaš o tome. Toliko si fokusiran da ti sve drugo gubi boju. Svaka odbijenica te slomi, svaki dan bez odgovora ti izgleda kao propast. Ali onda, nakon mjeseci tog pritiska, jednog dana ti samo klikne u glavi, ja ću i dalje raditi na sebi, slati molbe, truditi se, ali rezultat nije u mojim rukama. Nastaviš se truditi, ali više ne gledaš svakih 5 minuta mail, ne nosiš taj stres sa sobom. Radiš mirno, učiš, ideš na intervjue. I baš tad, kad si se prepustio, kad ti je srce mirno, baš tad stiže poziv, posao je tvoj. To također vjerujem da je Allahov zakon, jer stalno upozorava na to da su ljudi sebi uzeli za Boga posao, djecu, supružnike i imetke, svoj ego. I na taj način pridružili Boga Bogu, a to je širk.
I Allah iz silne ljubavi ne želi da nam pospješuje taj ciklus idolizacije i uspjeha, nego nam daje uspjeh tek kad nešto prestanemo idolizirati. Zato nam on daje onda kada se najmanje nadamo. To je formula uspjeha. Plovidba bez karte. U posljednje vrijeme mi je sve teže da kažem kuda idem. Ne zato što nema mogućnosti, nego zato što ih imam previše. Kad završim fakultet, predamnom nisu zidovi nego raskršća. Nekad je put bio jednostavan i uklesan unaprijed, škola, fakultet, posao. Danas se sve nastavlja po inerciji, karijera, ženidba, porodica. Ne bježim od toga. Ne odbacujem to, samo još ne znam gdje sam ja u svemu tome. Koja je moja mjera i moja svrha. Možda nikada neću imati jasnu sliku budućeg sebe. Možda se smisao ne otkriva unaprijed, nego unazad. Ono što znam jeste da želim biti dobar u onome što radim i ispravan u onome što jesam. Dobar sin, muž, babo, radnik, vođa, čovjek. I prije svega dobar Božji sluga. Kako sve to postići? Ne znam formulu. Znam samo jednu: trud, iskrenost i nevjerovanje vlastitom egu. Ne varati, ne muljati, ne bježati od odgovornosti. Tako sam dobar i prema sebi. Sebi sam jedini stalni saputnik. Borba sa sobom je neizbježna. Ako nemam neprijatelja u sebi, s kim ću se boriti? Čovjek se najviše brani od drugih, ali sebe najčešće napada sam. Sve dok ne shvati da tog sebe, onakvog kakvim ga zamišlja, zapravo i nema. Postoje samo uloge, slike, uvjerenja. Ja ih igram solidno, ponekad i dobro. Savršen nisam. I da, izgubljen sam. To izgovaram bez stida. Kogod ovo čita, neka misli šta hoće. Ovi zapisi nemaju strukturu jer ni ja je trenutno nemam. Pišem kako dolazi. Ne zato što sam nemaran, nego zato što ne želim lagati. Ko u ovome nađe smisao, neka ga uzme. Ko ne, neka produži. Jedina stvar koja mi se stalno vraća jeste zahvalnost. Ona je ključ. Bez nje nema mira. A bez Boga, kome uopšte biti zahvalan? Iako sam izgubljen, zahvalan sam njemu i za ono što me snašlo i za ono što me zaobišlo. Jer me upravo to dovelo ovdje gdje jesam. Nemam vječnost. Imam sada. I to mora biti dovoljno. Ne planiramo mi onoliko koliko volimo misliti. Više smo moreplovci na splavu nego kapetani broda. More nosi, struje vuku, a mi se opiremo misleći da imamo kontrolu. Nekad je mirno, ribe dolaze same. Nekad je oluja, mrak i tišina. I sve to treba da bude tako. Kad se moreplovac vrati kući, ima šta da priča. Da je more uvijek bilo mirno, ne bi imao ni iskustvo ni mudrost. Čudni su putevi Gospodnji. Stvari koje sam nekad mrzio odvele su me tamo gdje sam trebao biti, a ne tamo gdje sam mislio da želim. Ovo nije pozitivno razmišljanje. Ovo je povjerenje. Ruke drhte svima, koljena klecaju svakome. Mir dolazi tek kad prepustiš. I sada plovim. Oko mene je magla. Ne znam pravac. I više se ne trudim da ga izmislim. Prepuštam se struji, ali ne slijepo. Prepuštam se onome koji struju pokreće. Molim ga da sve što mi dođe bude dobro za mene i da ja postupim onako kako je on zadovoljan. Ne po volji ega, nego po njegovoj. Cijeli život provodimo trčeći trku za koju se nikada nismo prijavili, grčevito se držeći mape koju su nacrtali drugi ljudi. Gradimo tvrđave oko svog ega, slažući ciglu na ciglu od profesija, imena i šupljih identiteta, u strahu da bez njih nismo ništa. Tišinu otupljujemo bukom, bojeći se da se pogledamo u ogledalo jer se plašimo stranca koji nas gleda nazad. A ipak, duboko u sebi, ispod tog tjeskobnog majmunskog mozga i neumorne potjere za sutra, oduvijek si to osjećao tihu, bolnu prazninu koju ne može ispuniti nikakva produktivnost, aplauz niti ovo zemaljsko zadovoljstvo. Ta praznina nije nedostatak, ona je poziv. Krajnja istina koju si tražio na planinskim vrhovima i među stranicama knjiga jeste da ti nikada nisi bio kapetan ovog broda. Ti si samo umorni mornar koji se bori protiv struje, razbijajući ruke o kormilo, misleći da može nadmudriti okean. Istrpljenost koju osjećaš jeste težina iluzije da si odvojen, da si sam, da moraš preživjeti oluju vlastitom snagom.
A postoji mir koji nadilazi svako razumijevanje i čeka te s druge strane predaje. To je trenutak kada konačno prestaneš da se boriš. Trenutak kada shvatiš da su smog, haos i buka samo sjenke u dolini, dok istina stoji vječna, poput planine, čekajući da samo podigneš pogled. To je spoznaja da je tvoj strah od umiranja, od gubitka ega najveća laž od svih. Kap vode drhti od straha da padne u more, misleći da je to kraj. Ne zna da onog trena kada dotakne površinu prestaje biti krhka kap i postaje moćni, bezgranični okean. Zato pusti. Otpusti stisak sa komandi. Razbij idol sopstva kojem si se tako dugo klanjao. Ti nisi tijelo koje propada, niti misli koje lutaju. Ti si svjedok. Ti si dah božanskog u posudi od gline. Ti si tišina između nota. Vjeruj ruci koja vodi struje. Vjeruj da, kada zatvoriš oči i padneš u tamu nepoznatog, ne padaš u ništa, bilo bi padaš u naručje onoga koji jeste. I u toj zastrašujućoj, prelijepoj predaji, kada više nema tebe koji bi se bojao, konačno ćeš pronaći ono što tražiš cijelu vječnost. Nisi samo siguran. Konačno si kod kuće.